Maya payaba po kaya kayungan. Yabe tala po kayang banalamisa ding makatuking intensyones. Kapasalamatan para kari. Alanige and Torno family. Amelita Di Balleser, Dr. Conrado Balleser, Cui and Pitang Narciso children, Five Sister Manansala family. Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Balleser III and family. Attorney Dan Balleser and family. Ricardo Torno and family. Gina Aguirre and family. Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edita Avendaño, Rowana Marie Paras, Amelia Beatriz Steger, Emma Paras, Walter and Annabel Steger, Gabriel Angeli Lopez, Redentor Bautista, Ian Alan Constantino, Tanueco and Enriquez and family, Nano and Endo family, Seferino David and family, Basilio Tan and Pino family, Elena Bacal and family, Remedios Agliam and family, Regis Romero II, Noel and Edith Ico, Mayona Sonido and family, Wen Coronel and family, Remedios Dayang and family, Ma'am Rona Yuswico Basilio Tan Pino family, Gashialong. Paraking kapanganakan ng Celso Aguilar, Susan Ronquillo. Paraking pansariling kapagnasan dari Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Candas and family, Shara Lian Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Stephen Klein Tantingko, Joyce Leasing, Tom and Gina Manguera and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Martin Rory Ramos Santos, Santos and Pineda family, Justin Osete, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Rogie Enriquez, Charity, Bodo and family, Corazon and Casey Timbresa, Raymond Arcilia, Jerome Garcia, Vicky Tanglao and family, Joel Colin Aiden Coronel, Eden Lu Paras, Eduardo Grande and family, Chris and Leia Jacobi, Aldrin and Leon Granda, Arnold Coronel, Christian and Jara Castro, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Marby Macapagal, Marivic Sonido, Apo Choir and family, Alet and Arnold Dungka, Hazel Jimenez, Ryan and Seng Jimenez. Paraking malagwang kapaldanan dari Macbeth Torno, Maria Sochanco, Edith Mercado, Mylene Sochanco, Marian Elmida, Marian Lobo, Gabriel Angeli Lopez, Perlita Lopez, Manolo Lopez, Regina Joyce Posablo, Jeremy Cayabyab, Abet Hernandez, Hichelle and Norma Pineda, Regina Romero Lava, Camille Lazatin Corpus, Rihanna Infante, Marion Dryan Shapenko, Aiden Coronel, Teresita Erlindo Corazon, Cynthia, Jonathan, Eduardo, Glorioso, Agnes Cirilo. Pangaditala naman po din kaladwada dari Gabriel Coronel, Francisco N. Modesta Granda, Eduardo N. Dominga Coronel, Rodolfo Garcia, Pedro Junicia Danilo, Conchita Sunido, Leon Josefa Dairit Dolores Cura, Angelo N. Purificacion,
Manuel and Milagros, Andre, Miguel, Democrito and Agnes Aison, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Roland Garcia, Melanio Garcia, Michael Sochanco, Manuel Sochanco, Irene Sochanco, Agapita Masbang, Ponciano Masbang, Mida Masbang, Abelardo Cruz Sr., Atanasia Cruz, Rufino, Ranoco, Yolanda Adan, Eva Asahar, Pat Navarro, Avelino Chua, Gaspaila Chua, Diosdado Chua, Dominica Salonga, Manuel Salenga, Alfredo Salenga, Chanel Mande, Eli Mande, Francisca Yoswico, Rogelio Yoswico, Belia Yoswico, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort, Jr. and Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Constancia Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto, Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Dean, Lucia David, Agueda, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Gabriel Paras, Amando Garcia Sr., Diosdado Garcia, Amparo, Jose Teresita Ruben, Diosdado Clara Edmund Rebecca, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Eusebia, Carmelino and Saturnino Alanige, Maria B. Torno, Luis Torno, Robert Masangka, Eugenia Dacados, Trinidad Dacalos, Azucena Evangelista, Arthur Evangelista, George Evangelista, Serempion Lasatin, Ana Bolena Lasatin, Adelaida Magat, Esther Flores, Brigido Flores, Angelo Sabile, Alberto Enrique del Castillo, Isidro Samia, Marieta Cruz, Abel Tanhueco, Efren Enriquez, Carlito Garcia Damiano, Sabarillo Jr., Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Ernesto Muldong, Dominador Muldong, Michael Sochanco, Manuel Sochanco, Irene Sochanco, Estrella Dino, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Roland Garcia, Daniel Almazar, Mercy Ojales, Restituta Esting Tablante, Marilyn Romero Suarez, Meli Rivera, Filimon Rivera, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan, kimpakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverend Father Rafael T. de la Cruz. Panahon
King lagining pa, Panyanak po ang Espiritu Santo, Amen. King grasya ni kita tayo sa Kristo, ilugudan ni Diyos, sa laning Espiritu Santo, manatiliya, kaya kayungan. At kera antimurin. Kapatid Ginoo, yung mga hilyotamong ini, tungkol yung pangarakal, na ning tinape. At bayo merakal ng tinape, ating meto nga anak, na in-offer no rin kayang bakal, 5 tinape, apong adwang asan. Ano pikait, kareng aliwa. Potang makasadyata mong ibye, no na namin kalam at tanggapan tamo. Dakal na milagrong malyari kaya katamong ibye. Kapatid, di mo pa magsadyata mo siya tala para may king kasalanan, tama niya, tang patawad. Yagas nang miyag naragdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilan Man Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo po king Diyos, aginuta mo. Diyos, sa may pahin tuto, pakaluluan nakatawag, king pangapataw, daring kasalanan, tamo, dala nakatasana, king ye alanganga. Amen.
tamo. O Diyos, sa ikpami, nabuklat mo rin matami, iban akit miya, ing magobra mong gamat, king ningning, naning pamaglalang, king sentingan, ning pangataon, biye. Sapan mo keng lugod, karing kalam ang makapadurot kaya kami, ban arakayanan mula, king kanwanan mo, ring kapatad mi, at akamtan, ing tula ning biye, harapan mo, tiyaduan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamas ng iba't king kadwarang libro, dingari. Karingal Doreta, ating taong iba't, bahal salisa, alinapit kang Eliseo, ing tao ning Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinapil, amegawa, king mumuna ng pupul, asebada, at didak abinudil, abayong pupul. Nga ng Eliseo, king kasaup na, yapag mula reti, karing tao, ban kananda. Dapat nga naning kasaup na, ela makagyureti, karing dinalan at tao. Nga ng Eliseo, iyapag mula, ban makapanganla, uling yung ginu sa sabyana, king makapanganla, at atimpang mitagan, inya inapagnala ning kasaup na, karela. Antimo ing sinabi ning ginu, mengan langan, at atinlapang mitagan, ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Sablang lelangan mo, puryanda ka o ginu. At ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya, ning kekang kayaryan, at ing kekang kayupayan. Sabla makalawela at manaya keka at babye na karela ing pamanganda king panawun a kailangan da ing babye mo karela sobra-sobra ibabye mo karing sabla ing kailangan da. Makatuliran niya ing ginu, king sablang dalana, at malam, karing sablang dapat na. Malapit niya ing ginu, karing sablang tapat mamaus kaya. Karing sabla, king katutuan, mamaus kaya.
Mamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol, king uli na ning Ginoo. Makisabi kong mayap kaya kayo, king mibiyebiya kayo sana, agpang king sukat dang daptan, ding inawos ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa magana ka, mapibabata, at misaop-saop, kitmuan lugod, king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan, ing pangametong ay ba't king espiritu, king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamo ing katawan, at metong yamo naman ing espiritu, antimonong makananong metong yamo ing kapanayan, ake katamo kayawos. Atin mong metong nga Ginoo, metong nga kasalpantayanan, at metong nga binyag. Metong yaing Diyos ay patangan, ya ing makiyupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Dintoya busal tamo, ing metong amaragol a propeta, di natangya ing Diyos, baneng ligtas ing kayang balen. Ginawa natili kaya kayo At keka ang timurin. pamasa aking may babalita at pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Dinalagit ni Jesus king kakatban aning dagat ning Galilea o dagat ning Tiberias. Tikyan daring dakal na tao, uling higit dala ring malang depatanam king pamanulo, karing masakit. Minukit ni Jesus king bundok-bundukan at karin linukluk ang kaya bera ding kayang alagad. Malapit na kanita yung Pasko, yung piyestada ring Udyo. Inyang alawen ng Jesus yung makapadulot, higit na lang lalapit kaya ring nakalataw. Na nakapilipe, no ka rin tamo sa aling tinape, ban apakanantala rading tao. Balo ng Jesus, nung nanong daptana, at sinabi na iti, iba na yung subukan ni Felipe, anang may kibat Felipe, ela managyong panyaling tinape, ring adwang dala na denaryo, maring balong metong makapangan niya maski ditak mo. Hing metong karing alagad ni Andres sa kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong anak na lalaki keti, ang magbakal 5 tinape, ang puwang adwangasan. Dapat nula antireti para kareting takal at tao. Nga ng Jesus, paluklukan niyo ring tao, madikot king lugalay da. Inya linukluk la ring tao, megit o kumulang la king 5,000 ring lalaki. King wana lang Jesus, ning tinape at inyang may pasalamat niya king Diyos.
Kaya na lang, kareng pakalukluk. Pakayan mo naman yung gawa na, karingasan. Mirinan lang ding tao hanggang bisala, niya kinabsilangan, at sinabi na karing kayang alagad, tipunan nyo lang, ring pisi-pising mga tagan, ba na lang masayang. Niya tinipon dala, ring pisi-pisi ay ba't ring 5 tinape, at akat mo dala, ring 12 kaing, karing tagan, ding taong mengan. Hinyang kita, rin tao, yung malang depatana, garang sinabi, tunepin, yung profeta, at datang ketiyatu. Balo ng Jesus, kayong buriren, lapitan, ban, pilitan, deng gawangari, niya may koyang pasibayo, at mintang magdalidili, king kawundukan. Kapataring may babalitan, yung kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ko, O Kristo. Kamala na kapatid, yung ginatayan sa Kristo. Yung misa po kayong patakalingo. Kayong Domingo, 8:30 po. 8:30 magmisa yung Father Noli. Yung pong Parish Priest kayong Holy Rosary. Okay ta, 8:30 a.m. Ating kung 30 minutes sa dagdag kayong tudtud. Punta ako po sa Guliging, Japan. Interes, duketang metong adalan eh. Uling sinabi na 3,000 restaurant kay metong adalan. Makanano kang mga karin. Kaya masira buntok. Mamili ka ka ng 3,000. Makanano ita? Pagtakan mo, anak na kang Gang Street kayo naman, nakit kang 3,000 na restaurant. Kaya metong kay street. Siguro na kan lore nga pulo. Ita, buri kaya ngakit ita. Punta lang ko kondeta 3,000. Pila kang aldo. Pila kang aldo kanita, 3,000. Sinabi ta, ikit lang mo nga na, ikit lang pa kanong kanita. Ano ako, ikit lang pa eh. At tinakanong addition. At ko pang istorya kaya kayo, inistorya na yung Bishop Ted Bacani. Balo yan po yung Bishop Ted Bacani. No? Makaretire na po. Kapampangan niya, tao ya po ka rin king Guagua, La Consolacion, parokya niya ni La Consolacion. Yung baleda, lelayang Bisamban. Maring yung medistino kayo ni medistino niya ka rin king Manila. At patapungin kaming pari at ikeng recollection o kaya retreat. Suki niya. Kung kapampangan niya, agad niya tatago. Hindi makaritana na. Metong ka rin nga istorya ng Eko Kalingwan, mapinitang King Biana. Manibat niyang Malatiya. Nakalang may kakapatad mga Apolula. Katang minuna, ordinary mga Apollo Ano niyang anak niya, mga 7 years old, baya mag-aral, anang ima na kaya. Baluan mo, biyasa kang dili ka rin, may kakapatad. Sa masnan mo, biyasa kang dili yan. Tatango naman ka no. At saka, kaya ka masanting kang diling lalaki. Kaya ang kapatad mong lalaki yan. Aba? Tatango yan. So, ito yung sinabi ng mana. At tutupin naman niyang may garal niya para yung top of the class. Nagkaking Linubia Seminaryo at maging pari. Ako na istorya ito, makanaan maging pari. Paluwan naman ito.
O niyang may din niyang pari, diyan niyang king seminarya, tapya naman. Kaya klase. O na yung may gawa yung obispo. Yung may gawa yung obispo, anang imana. Ating kung pagtapat keka na. Auling kikingkibang ko kaya ang kakumpusan na. Total, obispo na kaya na. Siguro na kami muha ka na ako na. Yung pagtapat ko kaya kawa, iniya na. Kaya may kakapatad na pulo kayo na baklak kadili, buntok ka na. Baklak kadili na. Balo ko ito, balo tayong ima, nung ninimbiyasan dili ka rin. O neng, ako naman sabihan ito, uling anak na ka na. Sabihan ko, peka, biyasa ka dili. At saka, peka matsura ka dili, na. May mga niya tayo, Bishop baka ni, wala nga, baka pa. Yan niya kamuha ni Mana, obispo na yan. Sinabi natin, obispo na kanya, nakamimuha ka na ako. Sabihan ko na yung totoo, na. All the while, paano mo sa tingin lalaki? Yan niya pong katsura. Puta, malal pa yung Bishop. May buring kakakit lupa eh. Basta lupa yung kontrabida kaya sine. Pero matas siya, mga 5'11". Matas siya. May inspired niya, kang imana. Kubalo nung yan na sinabang imana ita kaya. Punta ka lang, buluktorya niya. May inspired niya. Hanggang ito to, sinabi ng imana. O yan ha, inspiration. Meto ka rin reflection na rin kaya katang ibanghelyo ngayon, iwapanitang meto nga anak, pikait din kayang bakal, alimang tinape, at duwang asan. Sabihan na rin nga luwang matenakan kayang ebanghelyo. Min talagang makailang alugala, lalang bakal, na. O tinim mo nga nakainit niyang bakal, na. Yang magdalang bakal, anak niya. Sigurado nga tilang bakal. Makasalikot mo yung bakal da. Eta buring ilagay. Putala ano ang pamangan. Okay, natilok yung ilang. Alugal, ken desert. Sigurado kang magbakal ka rin. Yung meto ka rin reflection na pinini, niyang linuwal no rin bakal na ning anak ini. May inspired la rin tao. Remember, 5,000 na rin lalaki kaya ni. Karakal na, lalaki pa. Ito pa binilang din babae, yan po ang anak. May inspired na. Kaya generosity na niyang meto nga anak. At diyan nga niya dugong kanan, ibiyan niya pa. Pating makanyan ka rin tao eh. Pating makanyan. Anan mo niya mo, ibiyan niya pa. O sakit na tani-tani. Yung anak kayo ni, mawala yung bakal. Muna yung pigkalub nepa. And from there, ating milagrong milyari. Sinobra pa yung tinape. 12 kahing. Karang PC-PC ng imitagan na. Makakanakyan ni po, kinabsilangan na. Kinabsilang, nalakabod megan. Kinabsilang. Ating pangtagan. Dahil tao may inspired na. Kaya meto nga nakalalaki. So, yung peka message ng gospel tamo ngayon, let us be a source of inspiration ka rin. Liwa. Nung makanano yung manang bishop, baka ni maging inspirasyon niya. At yan ang kaya, totoo. Inspirasyon niya. May inspired niya. Kita mo naman sana maging makanyang tamo. Ako maniwala ako as a Christian na tintamang obligasyon para inspired talaga ng aliwan tao. You know why? Kasi sabihan na ni Ginoo, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Ano yung sabihan nini? Kailangan pilimbawan ng tamo. Kaya ng aliwan tao.
Dasana yung kakatang pamibiyebye, makabiyang inspirasyon. Kareng aliwa. O yan po yung message ng Ginoo. Ngayon aldo iti. Anyapin ni kayong pengari, inspired yung rin anak yu. Lukas anong matsura lo. O yan. At yan po makalaklabuntok, sabi niyo, kapyas na niyo. Kapyas na mo. Kasan mo, maging valedictorian lo. Huling, may kagana lang kayong karelambye. Inspired at tao, ganado yan. Ganado yung mabibye. Ganado yung mag-aaral. Ganado yung magobra. Tandaan na taming inspiration comes from the word spirit. Inspirasyon. Kasing mag-inspired ka, manigobra yung Espiritu Santo. O yan. Sana maging panibata na katamo ng inspirasyon na rin kapatid tamo. Talakad ko ngayon. Sa salpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang King Banuat Yatu, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli King upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubliyang mebie, pepaitas siya banwa, makalukluk, wala nin Diyos igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King pangapatawad da ring kasalanan, King pangasublirang meding mete, at King Be alanangga. Amen. manalayin tamo kang Jesus sa ginutamo. Ban, ibuklat no ring palad na at ipagalub ing kapag nasanda, ding sablang mabye. Pakibat Ginong Jesus, pagkiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Baning Ginoo, para kalano ring talapamayapa, bang mi kamay gita pamisausig king pisamban, at maragula pamitambayan at pamisan metong king kaya katangyato, manalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Baning Ginoo, palabunga na ing kasalpantayanan, busal ding tawo, baning kayarian ning katuliran at kayapan ning Diyos, mabilis sumulong, King Santa Iglesia at King Yato, nanalangin ta, King Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Baning Ginoo, palaganapan na ing tula, busal ding tawo, baning kapatawaran at pamikaluguran, sumulong at pisan metongan, noring mikawani na bakas, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Baning Ginoo, para kalanong pasibayo ring tinapi keti King Yato, bangalan tawo o bansang dumanok pasibayo, ating pupul ning Yato, pante-pante milaganap para king pakinabang ding sabla, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Baning Ginoo, palabunga na ing lugod ka rin kaya katang komunidad, bang migityang mikaintindi ing balang metong at metong, at ganap lang mi pananggap at mi pagmasabal, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ngayon niyaduan tamo, sarilitang kapagnasan. Ngayon aldo iti, pagmasyantaya ing ausan da Grandparents' Day. At nakantala sana at sana isang duda ing panibatan ng inspirasyon lakas na kayang kasalpantayanan. Ayan, panalain tala, King Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoong Yesu Kristo, panalain kaya ka at abid sa aming ipawi mo ing sablaming danok. Hulingi kayong ginumi, manggaman king alanganga. Amen.
kaya kaindaon matanggap na sa harapan ni Diyos, ikpang may payon. Tanggapan na saning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo, redingayin. May piling iba't garing dakal mong regalo. Nananasanang dating misteryo, pamanalan na kami. Terian, papunta, king alang-anggang ligaya. Kalog mo iti, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Yung ginoo manatili ake kayo. At kaya ka ang timurin, Yat nayara ang puso'yo. makaya nano king gino. Sanamatan tayong ginoo Diyos namin. Iti karapat dapat at matulin. Tuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati namang karino ikpa, Diyos king alangang alabos na ipaya. King kekang lugod, binugod mo kami, bahan ipakilala mo, ing kekang karangalan. Magyangilot ang daka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin, paralan, bahan makapagbalik kay lug keka, ulinita, ing kuluguran mong anak, maging tao yung kalupami, bahan ating kalupaming tao, makapagligtas kaya kami, king kapamilat, king kapahamakan, at pangalilikin dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yung pangdaing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala harapan mo kapilanman, misuge sana, ing sualami, ing karela, king matakumperang dalit, ning kapurian at ngaming kakanta, banalo ikpay kay panimatan sablang kabanalan tulunita pagparalampumi. Banalan mo sa datingayin kay Espiritu mo ban para kay kami malalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. May daong kusalub king pamaylasat kamatayan kay wana yung tinape. Ipasalamat siya kay kapiraso na binyana. Kaya gayang disipulo at nga na tanggapan niya iti, kaya nga kanan niya, iti ang kanakong katawan na may daon para kaya kayo. Okay mo naman kay bating apunan, ang kingwa na yung kalis, pasimayang bapasalamat keko. Pinya na yung kalis, kaya ang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikaingan minong kokaniti. Iting kalis ni kanakong daya ning bayo at hanggang tipan, mamibubu, para kekait para karing sablang tao, bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Laptan niyo iti bilang kapigaganakan kana. Pasyek tayo, Mr. Ring kasalpantayanan,
kami ay pa, kamatayan at pangasubli ng may biye, ng anak mo na rin may keko, iting tinapin na ng biye, at yung kalis ng kaligtasan. Lain mo yung pasalamatan keka, yung pepalarian mo kaming matampang, talakadarapan mo, baan sumuyo keka. Kapakumbabaming pagamuhang, may kaming asanang misulusulo, kikatano at daing Kristo, tipunan na kaming ating metong, ng Espiritu Santo. Anakan mi ay pain sa iglesia mga makalaganap king metong ayato, mamiganap yung kinlugod, kami ni kaya kami Papa Francisco, kaya kami nga sa Bispo Florentino, ading sablang pari. Anakan mo na naman, ni kapatid mi yung papainawan at mananayin sablang miye, sablang may hamon na biye. Ang tanggapan mo, sana, king maligayang mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo keng karapat dapat yung magkamit king biye alanganga, mangkayabin mo ng Virgen Maria ay indunin Diyos. Sa nuseding apostol at ing sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian ng kakabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pangmaypayan tutug ako ng Espiritu Santo, upuriyan nakat parangalan ng manggaman king alanganga, kapatid, maralayan tangan, ngayon ing pakaringamanong tiro na ning Ginoo. sablang marok at malagad mo pagkalubing kapayapan ng king panahon mi, king kasama ni kakang pakalulu, parati kayong may gabos king kasalanan na maligtas king sablang kaligaligan. Habang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kami tagapangabos. Yesu Kristo namin, karing kayong apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, biya ko kaya kayo. Namun sa babalik na ng kaming kasalanan, nunalawen mo yung kasalpantayanan ng kaya iglesia, kamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Kapayapan yung ginumanatili sa kapalan man kaya kayo. At keko antimuri. Pakitang yan, imikakanmetong tao, king kapayapan, kapayapan. Kaya ko nga,
Madarain Diyos, imelo ko king kasalanan, yato mapalad rin mayaws king apuna na ning kordero. Ginoo ko matampang tanggap kaya ka. Dapat yagas may nga mano mo. Humayop na ako. Patawan ng Kristo. Amen. Manalangin tayo.
Ginoo, tinggap mi ay sakramento, kapag mo siyan, mi, king kapigaganakan, king kamayatayan at pamanyubling, maybe ay Kristo, kaya kang anak, mananasan ng itingayin, dalana kayang ilapit, king kaya kaming alanggang kaligtasan, tiadon mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi, Amen. ulitan kaya po itang kayang Domingo, 8:30 a.m. ing misa. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Mensyonara kayo ng Diyos sa may pahin tutu, ing igpa, anak, ating banal na Espiritu, Amen. kapataring misa minaw na metaking kapayapan, at king Ginoo tamong Yesu Kristo, ing kapayapan, manatili sa aking balang metong kaya katamo. Salamat, King Diyos. Maya pa, alopo kaya